بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan hakam Islam, mudah-mudahan waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala miabot na sabihin waktu na to amuin pag-tipon-tipon serta si mga katawtay manghuran amuin si sugpat simparkala na to ini pagpangadji na to haun-haun na binaybayan sila salam doa kanyo katan mga katawtay manghuran. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala buok din mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam longta amuin salingkat-lingkat iban sarayaw-rayaw ipatun marayaw sin hambuk muslim karena ini pag-ayad kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya adakala in mga amal sing kita malupas ding hasabab sinamuin di kita longta mag-ayad sin mga parkala pangatod ta sibi-sibi atau pangatod ta wayrun halga buat malain kaninya tumabugat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat dengan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Perkala tungod pa amin kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini matarang kato taniyo impagyanon kasipug al-haya'u minal iman. In kasipug daing hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ambuok yadto rin mga sa taas-taas darajat hapag-agama karena mataasin darajat sin pag-iman daing sin ka-Islam. Asabab ito, in parkala ini narain dua amal sin udyot pamarananta. Amal sin jantung, iban amal sin ini tilawasan sin pamaranan na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang siya inya angan-angan sin jantung manjari kaakaran sin hinang mara magtuin dua na sabot deng amin ang gauta ini pamaranan sin kita karena inhambuok amal bang jumato pahinang inhambuok longta amal da isab damikyan amuin angan-angan sin ini jantung sin hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjariin hadis doon ha ini unal tuod lang niya dahin ha mga ini iabutan sin manusia at ipagyanon iabutan sin manusia iabutan sin kita ni ukatan dahin ha mga ini aturan yang hindo sin Allah ta'ala pa mga kanabihan niya dahin ha panagnaan nito sampai miabot pakahinapusan niya amo na yung pamu na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung siyabot doon na ini idha lam tastahi fasna ma syi'ta. Laung niya uno-uno hinang bang in hinang niya on hapangatod mo bat in niya on katan di mahinang hikasipug mo pa Allah subhanahu wa ta'ala na inya to hinangon mo na bihan. Atinin sa kaulaw ini labay ring hapag-ayad. Iban pang dungdung marayaw, tungod paparkala sin hinang yaon sabab karna in uno-uno hinang di magbutas yan
dain ha amin hadis biyata kato tanyusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Di jumatu in hinang unu-unu na hinang bang bukon kaya unahan sin niyat. Hati niya in amoy in maksud sin pangatayan mo iminang sinambuk ang panapadyato sin initilawasan sin pamaranan tarid tubis tahon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin niyat ito. Bihan. Nari kita makaiyan laungta inya on wala tiud. Bihan. Sabab di mahinang mapadyato sin ginhawabaran bang bukon asal yadto halom sin daghal nakabubutang imaksud sin paghinang. Sibo day maksud sin paghinang pamarayaw iman sin pamangi. Sabab jantong imagdasin amin hinang yadto. At ini amuin ini tumunyok ha amin baran himinang sin uno-uno na hihinangon. Amoy yadto. Nah, hati niya, yung mga perkala ini subay kita mayad. Sabab muna biyata doon ini, in amuin aturan ini, wala ini laungta ini kaya tayong bawawan sin amin labi marayaw rin kaniya. Hati niya, masi dimarakan dahil hapanagnaan sin Nabi, sin Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan, dahil sin jaman pa sin apo na to Adam. Sampai pakahinapusan niya na amon yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So umul hambuok so ayaran sin manusia amuin kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita amuin manjari himenang sin uno-uno na hinang amuin biya makita sa pantun magpasaula-ula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna hatihon na to in kita hangkan piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita makapagtag-ipon kaniya. Na ada pun bang impagtag-ipon bat harap kaniya suway mataod impangayo tabuot ding hatuhan Rabbul Alamin amoy in tay maun niya in katan kakahinang nato pamarayaw. Na labi-labi nato bang kita maghinang suway inyat nato katantan harap pamarayaw. Hasupaya in amoy jatuhan sin hinang nato na matuk madtupa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. But in mga katantan, uno-uno hinang, piyang hindo kato taniyo, bang amin natanto natod na sing kita. But inya umbatwayroon na ini laungta labayan pa amin sabab hikasipog ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, damikian hiwi ta pa Allah subhanahu wa ta'ala muna. Paida azamta patawakkal ala Allah. Apabila natanto mo na to din hinang yaon bat wayroon na riya kuto-kuto, wayroon na mahinang gaggat lang ta, mahinang sabab sin, kabistahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga hinang, nalaong niya, bang mo masiguro na to, pagtawakkal na pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinanganin hinang yan. At hinawayroon na pagsusun mo. Bihan. Sambil din mga ayat dugaing, biyay ta kato taniyo, i'malu ma syi'tum. Hinang na kamo sing kabayaan nyo sa buat malaingkan subay dahin dito aon pag-ayad. Bukon amin long tahiminang nahadya sing kabayaan ta. Na yung mga parkala ini bang biya kita o ning kahalan sing kita habihaon biya lo paragbus agad ini wayron na in kamatauran pag-ayad si manusia. Amin kasipog yadto muna biya ita kato taniusin ini agaman na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam labi in sipug niya dahil sin aming mga babae iaangon. At ini babae iaangon amo hindi pagpaigon dahil halam simbahay. Wayron akong tao magpakaingat sinin siya aon dahil doon haon anak sin hamuok ini pamilyaon. Amin anak babae. Sabab may ta, di pagkakitaan sin manusia alam sin kauman sin aon doon haon to ini babae anak sinamin ini lang ta magtiyaon niyaon. Intanda sin pag-ayad nila ha anak nila. Amo na yung pag-anong lang nga iaangon. Na ang pahabiyaon jaman na to ini akad buloy nakatantan in namin mga kabata-bataan usog babae. Iaon lang ta buloy nakatanta. In amin lang nyari mga uno ini lang nyari mga iaayad-ayaran bihan. Naon akturon na alam simbay, bang makakuha na lang alam simbay nila yan tuya, dugaing na yung parkala magdyan tuwihan.
Dugaing na labi-labi na habiyayaon na yan na in social media lang sin ini kita magbisara na di na kaingatan in hinang niya misan siya yung halam simbay ni. Aun waktu ipakita niya yung katan ini doon haon di bukon mapatutlong taming kakitaan. Ngayon to hambuk ito rin mga ini pag-ayad subay kaayaran ha tungod sin tiap-tiap hambuk mano siya. Labi-labi na mga anak babae bihat. Inyad to. Nga ini long ta haparkala ini ando in mga pakaradyaan na to suway na to hatihon marayaw bistahon kato tanyo ini katan bang kita nakahinang sinamin ni kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala bistahon kato ini katantan kalugian dakula bihan ang kanang suway na hadya ini kita labi-labi ng mga parkala aun subahat niya amun di mo masiguro inya unlong tapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amin matali si mano siya lang ni marayaw saon pag-uusyaon bukuntoy marayaw bihan ang kanhambok din ng mga hadis bete kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya ma yuribuka ila ma la yuribuk bihan butangan inamuin par ini hambok hinang yaon bang mubiya di matan tutuod bat inyaon katantan hikarayaw at ini butangan pasari sa amad to kau paamin hinang inyaon masiguro mo wayroon na kuto-kuto niya hati niya wayroon na sagnatan bihan kay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw hati niya ununo parkala nagduruarwa kao diak kita sinsara papatinggalan kato suway hadja amuin masiguro tawang kita himinang na kay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kato pakarayawan amuyad to naman jari ini iipati ni marayaw si mga kanabihan piya hihindo ha mga umat nila daing haamin tikmil masayan to sa sumakawa aon da isang magpaka ini sato bihan amuin gumawa daing haamin panghindo yan to umato pa ini sambil pamaas nila wala nila to kiyahatihan in pangatuyad to ay panulang ito katantan panulang ito pa Allah subhanahu wa ta'ala sababing mga kanabihan di aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sinaturan niya pa manusia labay ring mga kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang hibayita na sin rasul hibayita na sin kanabihan inyang katani karayaw kato hibo da indaakan ibang simpiang langan karuwa-ruwa yan to karayaw kato ito katantan nabang kita liyang na imanan niya inyan buko ni karayaw narita man jari sulangun bihan namisan pa amin hikarayaw yan to di man jari talion tahi karayaw kita dyan nagtali simpagyanon tahi karayaw subay rapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amuad tuin pag iyanon doon mapatot na to ini hinangon ang kanaroon na ini papaayaran to kato in pakaradyaan ini sabab muna subay kita masipug pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan subay kita masipug papagkahita mano siya amuyad to sabab muna imano siya sumaksi ka to sin kakahinang ta haadlaw akhirat ini ni katantan in nakasaksi sinang tabukon marayaw iwan sin marayaw inyan mahinang sila sumaksi sin amal na to bang inyad to tay maun kasin Allah ta'ala pakarayawan na to pagkagiyan amuyad to na sarta in amin pakaradyaan siya but doon hay nilaw niya in hadis ini tumaytay ni pakatahan pakaradyaan sin pag-akama akatahan kakahinang ta sumud siya katan sabab mo na beta kato lang niya alhayao minal iman in kasipug bihan daing hapag iman hati ni bang aun sipug si mano siya tanto aun pag iman si mano siya yan ampa nabiyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag iman ini long ta yazid wa yanqus aun waktu ini kumu aun waktu kumusog bihan hati ni aun waktu yaun kay mo aun waktu wala doon bihan sabab in mano siya pabila nakahinang dusa na inya to lumupad in pag-iman dahil halam sindaghal niya mangsut dahil kato bihan ang pabiyabay tayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-iman hitagbak sin Allah ta'ala palawm sin jantong sinipon siya radto in makakaos magbutang kani sin pag-iman nito nahaong bihad to suwaydaran kita nangangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di malupas inamuin
ini amal na to bihan manahot maaslag in yadto subay hati niya matay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to impakaradyaan subay na to ini ayaran hasupaya in yadto katantan wayron lupas. Nalong sin bahasa Arab subay kita doon haon daran naguno al-muraqabah fi al-amal at ini subay kita doon nagjajaga sin amal hinangunta bihan asubuhon tayong ginhawaran ta ay iniwa bukod na lang kalpat sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala nawang bihad to in taon daran nag-aasubo habaran niya biya siya sin amuin hinduan doon subay doon siya mag-ingat sin pag-akama niya. So, biya na sinari, daran tapiyag siya sabutin mga inikatan, in ingat sin ini panghati, tungod paparkala, pag-agama, wajib in hukuman niya. Biha, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. In pag ini maingat, ini pardo pakatan muslim usog babae maas bata inyad to bat biya na sinaki maghinang kita niyo sin amalyan kanya kita niyo maghinang bihan bukod niya tumarana sinang buok tao tumakawain niya on katantan tiap hambuok daing ha lawman sin pamilya on maghinang pa kaniya sin parsukuan niya nabang sa upama aun doon haon amun mga hinang wala kita nag-ayad na mahinang lupas bang siya makalanggal ha amin mga aturan nito katantan. Amo yadto ini biyay takato doon na inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ini bang mumatanto na inyad to magtuy-tuy na kaw maghidang sarta mangayo pa kaw taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala habang man inyad to dulan kaw himinang kaniya sabab misan pa isab uno yung baya tahiminang Allahu Ta'ala rain tagkaputan kato magdihil kato kaya himinang kaniya suwayla kita mangayo patukan Rabbul Alamin but misanin hibal kignot kahibal tayo ni Allahu Ta'ala rain nagbabaya pahibalon kita ibandi bihan amo yan to na inyad to bang ingkatan hinang mo pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala lang ta lipat inamuin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala so may ta daing hawak to pa wakto hari pakaw himinang kaniya nanganganal na kaharap kaniya asal ito wistahon na kayo mazikir pa Allah subhanahu wa ta'ala nabang mo hinang yadto katantan nangayo pakaw taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan yung mga yadto katantan mahinang sing kita niyo karayawan bistahon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan na mga ini long niya roon haon hambok ding ha mga kwan ba in tao wayron na sipug niya himinang na hadya sing kabayaan ni hambok ito rin ha mga long ta bang hibutang mo pamaana dukaing bihan na inyan matarang nakato. So mabimano siya, wayron na si Pugli pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang nahadya sing kabayaan niya. Nasubay bukon bihad to, injuma to, patiap-tiap hambuk din kato tanin. Amin himinang nahadya kita niyo sing kabayaan na to. Sabab na siya inamuin, nagpapayakon kato, sing kabuhi, tarimihiril, sing katantan, amin kakungunhan ta. Bihan. Iban siya ra imapatot pa ngayuan tabihan. Na sa mabento subay kita amoy in sumulot patuhan Rabbul Alamin bukon siya in sumulot kato. Suluton tayo Allah subhanahu wa ta'ala roon hapyang daakan niya amin ayuputon na to patudyo ko na kabayaan niya. Paamuhon ha amin kabayaan niya ini sinamoy in kakahinang singkitabihan. Na ini ni mga katawtay manguran laong ta ini parkala ini deng ha mga makawata pangadjian dakula doon hay ni atawa kapaiddahan in kasipog ini hambuk deng ha mga pakaradyaan atawa uno-uno na pakaradyaan ni halawman na to amoy in dia sinsara marikato tani bihinang siya sara hasupaya di malupasin ang malibadat ta hasupaya ri ma di kita kabistahan lang ta amoy in wayron kialakihan sing kabuhi tarain diha babaw sing gumi amin di siya malupas bihan in mano siya in kakunahan niya roon yaon amoy in subay in katan hinang biya na sinagi pagbalik-balikan amin
ini mataan tumukumugdan tuod ha amin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upama amin hinang yaon na amin ha matanto mo biya na sinakikukain na ito matanto mo ba't inyo hindi na hika sipog pa Allah subhanahu wa ta'ala na inya to katantan subay mo yadto ini hilaos na hinang yadto. Sabab in mga parkala along niya biya sin ini amin hinangon mo yadto makuan mo rayan. Ini mapangannal mo rayan katan inamin hinang niya at inya bunga sin amin kasipog yadto. Aun siya bunga, amuin mahinang sabab sin amuin makarihil mudarat. Makadihil mudarat kay mo aun waktu, makadihil mudarat pa ini aso kampung mo, bihan, makadihil mudarat pa amuin laum sing kauman mo, bihan, amuin bunga sin amin hinang ito. Bang siya hilaos amin wayrong pagtali, madto-madto bihan. Sabab na ini hambuk, biya na sinagi, mahinang mabista kita biya wayrong pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wang kita himinang amin di kita rumungdong marayaw sin amin kakahinang ta. Ang kana ini pa out imbay ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bangkaw himinang sinununo na hinang suway makad kaw haamuin lukisan at walong ta undang-undang sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Pag mabuwa kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni pag yan, pag mabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuwa kaw himinang dusa. At mabuwa kaw makahinang kaw sing kalaungan. Mabuwa kaw amuin inyaon katan hikasipog mo ha adlaw akhirat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na in kita rahon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala magduwarwa ha adlaw kana. Asubuhon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala duwarwa ni ura. Bihan habukon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan to. Na in pakaradyaan ini katantan ang pasyasaksian si manusia in pakaradyaan si tiap-tiap manusia. Labi-labi na bang inhinang mo yaon amin kakahinang yaon bat timarrang ha manusia tanto yung mga manusia nakahadir ha waktu adto na inyad to sumaksi kay mo sinhinang mo. Nabihan. Naman jari bang yad to jumato yung mga bihad to na hambukid to kalugian dakula kato taniyo. Bihan. Na bang siya long niya doon haon ha mapikir mo bat wayroon na siya mapsada wayroon na biya mga luparagbos mahinang ini hikalup pa sinamal mo na ingat yun lang niya na ay nako magduwarwa. Paida ajam ta patawakkal Allah. Banghatan to mahugot na kay mo at hinangon mo inyaon na pagtawakkal na ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo tawfik kaniya. Hinangon mo. Na bang inyaon katantan bat kay na aon kabugaan mo aon piaghalian mo ray sabihan bat mahinang sababet to na ayaw mo na sungan inihinang mo. Bihan. Na habi hayaon biya na sinagi ko kabalik-balikan ko di madyato halaw man nato ini inda jinis tayong kakahinang si manusia. Hinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin wayroon na biya mga pagtilo sa si manusia himinang nasadya. Long niya ini marayaw hikarayaw. Sumakawa bang mo yad to urulo ning kakahinang niya to wayroon puunan din nga ini undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala way kabaakan halom Quran wayron kabaakan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawa hinangon sing kaywanan dalil in himihinang kaniya hihinang lang ni si mano si alon sin dunya ini imbihaon namo yadto in amin hinangon dalil sin yaon in nagdaak undang-undang amin piatarang si mga ini karasulan in kahinapusan niya namon yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam buko namin urulon na to sinya umbiya ba itaasal in mapatok na to hinangon wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu uno na India maun kaniyo India sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niya mo na ndo parkala taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Yang ko nabinihin kanyo yung dua parkala. At ini dua. Gusira kula.
dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niyo yan, pag-anggaw taan, tuyuan, pag-anggaw taan, hinangon, haaturan kabayaan sin nagdaak, hati ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wayron na pagduwarwa. Inyan katantan, tayo maun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, makadawhat na kausin rida niya. Diyan. Kawaan ni ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangway roon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na patarang kato tanin mga kakahinang niya, na ayaw ka mo mag-uso sa himinang. Tangkis ka mo rin ang mga kakahinang. Labi-labi na, biyasin siyabot ko kain na mga parkala suwahat. Aun doon haon pagduwarwa. Di mo masiguro inyaon. Hira ini piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan da piyag marayaw sin kataan mano si alam sin gumi ini. Makadpay mga jin kataan lumamod magmarayaw kaniya. Sumakawa bang doon haon wala piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay kita tumangkis. Subay kita mamuas din ang mga yan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yan tuhaw po hadis buat malangkan malago ing kapaidahan niya. Iwan inyan hamuok din ang mga pangadatan ini subay na to jakahan marayaw sabab na lawi-lawi na hajaman na to ini alo paragbos way na pag-ayad sin kamatauran si manusia na ando ayaran na to inang malibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala balikan ko bang parkala kasipugan na subay kita labi masipug pa Allah subhanahu wa ta'ala masipog kita Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasaula-ula amoy in biya sa kaulaw labi pa ini panghati taring Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok ito rin ang mga kaluklian kato taniyo haadlaw gana-kana nari kita patugtugon ta na in waktu ta insyaallah subhanahu wa ta'ala miabot na in waktu ta aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.